Alaydın sulu jigitleri.
3, 4, 5, 4. Bova cenge bovula, şakılıp koyula. Canlarına öpeyim, betterine öpeyim. Aksakallar gelip kaldı, oturdular mı peki? Madem ben Gel. Otursun başına.
O senik ol. Bolda otur burada. Neme dualayla oturat. Otur. Hey, tekimiz daha otur. Otur. Oturla jigitler jal. O men şunda жақсылык күндөрдө ойноп күлүп жүргүлөр. Үйленмеген балдар болсо үйленип кетсен, мына биздин балдарыбыз 2 жаш бактылуу болсун. Дайыма жақсылык күндөрдө шундай ойноп күлүп жүрө бердилер. Дайыма алдыңарда дасторкон ачык болсун, жолуңар ачык болсун. Toylarda görüşüp жүрө берели. Allahu ekber. Köy bala şu? Ertege bizde oturmaya koyuyor. Ture. Жақсы күліп же отырғыла балдар ем, жақсы olur. Ben oturgula. Не қыласың бар, жүз мені уақыт кетті. Çeştin mi? Koydun mu? Yolan çayın beres mi çekiyor? Biri nakarma, biri sıkarma çok güzel. Kayta verseniz navatçı götürün. O şaka verin onu, şaka özünüz büyük verin. Çok kendim, cengen. Tavaklı berin küçük edin. Başına eğlenceli. Sağolun cengen, uşağı tutatı sağ ol. Allah'ın baldarını koysu besiniz. Yok. Hastala gelir. Kız alaydın ha? Erdağlı'nın gelinin adı böyle. Erdağlı'nın üylön toyunda mınau kayın sırtında oturağız. Bu yer neme? Aravan rayonunda oturağız. Buna bardık kol komşu, tuğan uruktar. Şu iki bala akıllı olsun. Yokı orvasın, den soluğu olsun, bala şakalı olsun. Mal kaldı, günölü olsun. Жақшы жер екен мына. Сүйлешіп отырабыз. Тынч болсын үшін біздің құдалардағы. Рахмат ошолорго ушунчалык бизди тосуп отурат. Бир канчабыз келдик. Омина ошо эки бала бактылуу болсун. Омина. Жақсы тойдың күлөкөрлөрү отурабыз баарыбыз. Биринчиден ден соолук болсун. Заманыбыз тынч болсун. Алладан şu аяк сада ойнапса, не тілесеңе тілегерді қабыл етсін. Қанша адамды башын біріктіріп отырасың, екі ауыз менен келіп болады. Жақсылықтан, денсаулықтан, тілек мақсатына жетіп аяқ жақсы сыйларыңыз жүре берейік. Ушурганча ниет тілек менен келдіңер. Тілек мақсатымызға барыңыз жетейлі. Тілектер орындасын құдалар. Рахмат сіздерге ушунча дастархан жайып ушунча сыйлап отургандарыңызга рахмат. Ден соолук болуңуздар. Ушу туугандарыңыздан бактылуу болсун. Алладан тилектери кабыл болсун. Ден соолуктарыңыз районуна келип, кудаларыңызга болуп отурабыз. Сиздер эмне кудаларыңыздар. Ушул жерге куш келиптер. Мына апта сиңдим Садагулайдын неме аяң күйөө балам анан жүрөйүн. Мына балаңарды
Öyle odasına çarşı sürüştü. Bizimkilerle koşulavuz. Bunlar tuğanlıklarına, ecelerine, cezeler, ceneler var. Hareketler bir oturalım. Daima dastakonumuzda kutağına toylar kocayısın. 2 yaş baklı olsun, ölmezsin. Cegenleri düzgün olsun, ömürler uzun olsun. Baktığı olsun, şuların çiğlerini görüp sizlere yürüyün. Şu bir olan çiğin görün. Bundan kutağılar menen unutmak olup, bundan da jakşı gündöte yürüyün. İki çiğlagan, jakşı yaşadan olsun. Şu doşmen şu kuşutrağız. Öyle olansı, tatlı olsunlar. Nasıl ya? Söyle ya. İftalmena rahat bakıp olsun, şunday oyunda sevdik oldular, başına oturalım, nasıl bunları yaşatacağız, 2 yaşlı sılağın, vakıflı yaşlardan olsunlar, buyurdu. Çok acele söylüyorsun. Çok acele söylüyorsun. Çok acele söylüyorsun. Öküle tasıyorsun. Geliniz vakti olsun, tahmineceğim silahlar, vakti yaşlardan olsun. O, ama nasıl kaldı? Daha yaşlıklar olsun. Şarkın Aslan sevdiğin sürrettin. Ayakta yaş. Ya çek çek var. Yaş lan. Tamam. Kaçıp bizde.
Baba çengel arkadaşlar. Senga bana bergenге mına alayın, tutalım. Senga 15 bin lira gidiyor. Bana bergenin erkek kişine boş oynayın. Boşa beni tutalım. Ya alçamdan çekeceksin. Çekek gülbeyiz. Tuttum. Ben remenci. Ben mezar almam. Boşluk lan resim. Resimden çek. Aldırıyordun. Altı. Sevgiliniz. Sen boldan var o. Razı olmuyorsun. Razı olmuyorsun. Biz şansına bakın orada mikro. Hop troşu. Ayaş yüzü şunlar 500 lira. Cennet kaç adres? 15 bin lira. Cennet sizin magazinde dururuz mu? Ayıp. 15 bin 15 bin. Kızlı sıyı 15 bin lira. Arkadaşlar oynamam bir oldu. Cennet. Hem banktan koparıyor dese daha mı? Bunlar bizden halici çok. Cennet, Hem bankta var mı? İşte öyle sonlar. Bombol. Birden beri.
Dur süpür. Sana tutma. 1 Sen bayağı boş ver. 2 3 4 oldu. Bana ver lan baba. Ne kadar ver? 7 8 10. 9 İlk son mesela kolu. Cengi, şahane 8 bin verdin. Harmak durun. 7 bin. Harmak durun. Vermezse hastaneye gittik, apar etti. Cengi, harmak durun Cengi. Ber oşu menen bir boldu Cengi. Şuradan başka durmayın.
Танцуют все. Әлбетте келгендер той жашылық құтты болсын, 2 жаш бақытты болсын дейді. Дұрыс. Әлбетте келгендер мынакей қада салып бойынша Сарпай үйерден башталды. Андықтан жеңгелер 2 жашты Сарпайны алып шықсаңыздар, бірінші мына себетті қойып тұрып. Себетті алып алсын бірінші. Болдым, ежем айты себетті бүтіп ал деді. Себет кімге? Жеңелері? Құдаларға же достарына? Келіңіздер, достарына себетті алып алады, андан соң Сарпайды баштайды. Неге сойышы бару себеттің? Жеңелері, достары сойыш олса çoğ алып келсе, себетпен қушық алсақ дейді.
Çenge Sevet'in soyuşu var mı yok mu? Var mı da Kendinize dostlarına Sevit Talaylı Bulcak'tanday saldı joken soyuşu. Var bolsa al kendinizler. Soyuşlak kendinizler Çenge. Ağaçın jegelerini 2 jаш sarpayın alıp çözsеңіздер. Анан кызыңыздын сарпайын алып чыксаңыздар, мүмкүн болсо 2 жаштын сарпайын чоо кийсеге. Урматтуу балан жегелери. Раз, bir. Kendinize mümkün olsa kızınızın sarpayına çoğu gizledi. Kayısıl taraftan жегелер шамына екен ушул жерде байкайбыз. Шашпастан, батпаттан кыймылдайлы. Әлбетте kendinize dostları sarpay kuluk bolsun deyip қолдап қоштап қол шапқанша туралы. Dostlar baslarlar. Dostlarımla Sevet'te alıp koysanızlar anına joldaçı. Anam kıstarmayı da başlasak. Talayda başka sal. Jo dostlarımla ba живой koy деп аттылы да, сойлуга. Talayda da Çok hacı geçecek. Koş живой напке geleci. Әлбетте келіңіздер ағачайымына қада салып бойынша сөйке салу. Қызыңызға сөйке салбайлы, андан соң қалған уланталы.
Elbette elinize ruh dolutu biraz açık koysanızlar. Askat apke be. Apke be. Apke sen videoga tushirib olaydi. Elbette elinizde toy жақсылық құтты болсын, 2 жаш бақытты болсын, eli қызыңыз барған жерден бақ тапсын, күні күміш тапсын, айына алтын тапсын, қысқасы барған жерден бақ тапсын, 2 жаш бақытты болсын eli. Elinizde dostları. Elbette elinizler. Себеттер алын болған болса, ақ сақалдатып, қыз сармайды баштайлы келіңіздер. Аталардан баштайлы. Болды, ошо жана бергеніңіз болады. Elbette toy жақсылық болсын, 2 жаш бақытты болсын дейлі. Elbette sarpaylar kılık bolsun, deli baskan jolunuzlar uluk bolsun, kızmat kılıp talıkpay, 2 jaş ата-энеге мамилеңерсилик болsun дели. 2 тарапты бирдей сыйлаган жаштардан болла, жаман жашырган, жакшылыгын ашырган бактылуу билүүдөн болго дели. Elbette elinizler mınaki
Kelingizler кезек достор жамаатында достуңар түбөлүктүү болсун дейли. Жеңелери анчалыкка барбайбыз, жака менен калпакты түзүгөнчө туралы. Албетте келиңиздер, Сарыпай көрдөгү ардактуу болгон кызыбыздын ата-энелерин да чакыралы, келиңиздер. Ардактуу болгон кызыбыздын ата-энелерин Сарыпай көрдөгү чакыралы. Мына жеңелери алмаш болобуз, а? Кызыбыздын жеңелери, кызматыңыздар бүттү, сиздерге чоң рахмат. Болду жеңелери, 2 жаш жанаштырып коебуз. Ал эми Сарыпай көрдөгү кызыбыздын ата-энелерин чакыралы, келиңиздер. 2 жаш жанашып турабыз, 2 жаш. 2 жеңесі 2 жакта турабыз. Ошондой кыздар. Әлбеттегіңіздер қыз сармайлар болған болса әлбетте жаштарыңыз бақытлы болсын, әлі екі тарапты бірдей сыйлаған жаштардан болсын. Келіңіздер, ақсақалдары бұл жаққа шақырalım микрофонға бата бергені. Ең башқы солғын 2 жашқа бата беру кезегі келді, андықтан 2 жаштың ата-енесін ақсақалдарды бұл жаққа шақырalım микрофонға. Келіңіздер. Келіңіздер, ақсақалдар бұл жаққа келерсіздер, бата бергені. Келіңіз бұл жаққа. Әлбетте Сарыпайлар құлық болсын, басқан жылыңыздар ұлық болсын, елі той жақсылық болсын, жаштарыңыз бақытты болсын. Келіңіздер туғандар, алақан жазып о міндейлі. Bismillahirrahmanirrahim. Ana şu Şu toyga kelgen köler, mehmanlar daima жақсылық күндер жүреді. Мына шеки кызыбыз Рахатай, күйеулабыз, дайыма
Daima жақсылықта жүрсін. Жақсылық күндерді көрсін. 2 жаш бақытлы болсын. Daima biz bulardan baqtığa biz tilekteşmiz. Ve deyimden şu Alalı çakalı olsun, жақсы Kırgızistan'ın en жақсы üy bilelerden olsun. Daima şu üyde kut baraka ketmesin. Amin. Buna ecemiz acığa varıp gelgen. Şul ecemizden bir duasını alıp koysam orada öte жақсы болады. Hurmatlı bugünkü Akkoy'dun uşunday Akneke'nin Koy'dun katışıcıları, Kuda-Kudalar. Buna biz kızımızda sizler uzakta da bükemiz. Baktılığı boluşun biz öte qalap ketedilik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maqtallarımız жалғыз жаратқан Allah Teala'ga olsun. Salam salavatlarımız Peygamber olsun. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah olsun. 18 bin alamdı jaratkan, bizi jaratkan, jetirip içirip toyguzgan Allah'a ming mertte şükürler olsun. Allah'ım жалғыз, al körücü, bilücü, Allah'ım rayımdı, merimdi, borker Allah'ım. Menen şu kızımdan ayday baktım versin. Bargan yerinde bak tapsın, altın bala bassın, arkasın, mal bassın. Allah'ım uşuların töründe varız, tuğan ruh eli jurtuzman çoğu bulgun balla nasipkan bolsun. Bargan yerinde önü ösüp kızım. Daim uşuları bizi jer karatpay. Estu akıldı kelim boluşunu men tilektip ketetilim balım. Daim baktımdı versin. Hoşkonumdu, uşu hurmat kıl, kaynını kaynatandı sıylağın. Uşulardan daima ısık çayını berip, taza karma barık buyum terimlerini. Şunu seninle aytıp ketetilim balım. Baktını versin. Balalı çakalı bolgun. Naqata yo'la baqtırlı bollar. Daima qırnaşqa bolğan üzülbesin. Ata-enenge, qaynata-qaynanenge merimli jaşlardan bollar. Daima bizde yerge qaratmasdan жақсы üzülü bollar. Çok mayli. Amin. Hurmatlı tuğanda bugün ben abiz Aqtayda shunday Oqtuluv kunida o'tiradiganmiz. Ko'p bo'lib baribir kelganingiz uchun cho'ng rahmat. Biz shu 2 yoshga dunyodagi eng yaxshi, eng baxtli o'yinlardan bo'lishni xohlaymiz. Qizim, baxtli bo'l. Seni şu elinge jurtuna qo'shilib, o'sha yerda tashday o'r bo'lib, qaynening qaynatama o'z jurtini silagan eng yaxshi mulklardan bo'lishini Kelingizler, qala so'ra bor buda? Albatta kelingizler, qolgan qala to'yliklari restoranda ulantali. Hoş geldinizler, hurmatlı Kuda-Kudagılar. Şu bugün 2 yaş sebep olup gelip oturasızlar. Hoş geldinizler. Şu kızım Rakatay, Biyola, Ertavıldı. Sizlerge birinciden densoğuk kalayım. Kuş boğunar bek bolsun, ömrüңөр uzun bolsun. Көп bala çakalı olup, önü öskülü. Şunday alaydın atağın çağırgan kızlardan bolgun kızım. Sana biz işenemiz, hiç kaçan bizdi padvat etpeysin. Ata-enеңи, кайната-кайнеңи, ата-энең катары сыйлagın, эл журтуңа сыйлagın кызым, туугандарың бардыгын сыйлagın, ошол жерге сиңип кеткин. Дайыма биз сени менен сыймыктанган кыздардан болгон кызым. Дайым биз сага жакшы күндөрүңдө барайлы. Ушул Кудагыйлар, ушул туугандыгыбыз 1000 жылдык болсун. Ушул кызыбыз силерге кыз болсун, балаңар бизге бала болсун. Daima tuğancılığız жақсы olsun, daima жақсы күндөрү жолукканды Кудайым насип кылсын. Кызыбыз бактылуу болсун барган жеринен. Дагы куш келипсиңер, Кудагыйлар, Кудалар. Рахмат чоң. Assalamu alaikum. Turgan jerimizde barımızı bakıp kalayız. Birinci oturukta ne soru bardınız gibi. Anam keyin keng vakit şu kızızmen köy olazıp vakit dilemin.
ömrünüz uzun olsun, yolları şıdır olsun, yolları kızır olsun, ardayım oңmat versin. Resultalda bizi жерге karatması ak yüzlü bol görüyorlar. Tilekteşmiz. Rahmat. Endi bitken yaxshi musiqa qo'yishim, men birinchi biylayman. Shunda aytdim yaxshi. Chekrab. Musiqamga qoldi. Albatta gençler aytılgan tilekler kabul olsun öyle. Layım keyingi yıl 2 yaş bala baksın, bala baksa da talat izlenişte akça tapsın. Akça tapsa da ateneni 2 yaş durmattasın, turmuştun dangır yolunda adaşpastan ordun tapsın. Amin. Alemi gelingizler ardaқты kudalarda ortağı biyiге çakırallı, kudalarda romanına canlı uzga жарасы. Gelingizler, жалпы жаштарды биyiге çakırallı. Gelingizler, kudalar durmasına. Eyvallah. Asmanda turnalar barады, aylarga жылдарга толады. Жасым 18-ге толганда, балалығым артта қалады. Балалықты еске алармын, жылдарға жасқа толармын. Жасым 24-ге толганда, өз жанымды тартып алармын. Жылама махаббат, жылама, сағыныш İkimiz de dağları kozmasa, muhabbetsiz ömür var mı? Şılama mahabbet şılama, İkimiz de dağları kozmasa, muhabbetsiz ömür var mı?
Anam kurumuza kuruk sürekli hangi? Çay da karma. Baret vasıf alıp gelip verin. Var mı? Surat veri geçe vurup verdi. Ya mutlaka şey. Kızı var arkanda. Ben yapmış kaldım. Neyse. Maylar birinci gene şu iki yaş baktılığı olsun ha. Şu karmaşıklıklar üzülmesin. Emkicilik da kalsa beşiktaşlı da çoluk şeyler. Şu baldağa da rahmat, düşünce gülüp beynep. Şu unutmakta olgular, şu dostuna bir silap geldi, çok rahmat. Bariz unutmakta olaylık, den soğukta olaylık. Жақсылық күндерді шынтып жолығышып жүр өрейік. Söyle kız söyle etken. Cüneyt'e öyle söylüyorsan her gerek abi. Ne dedim? Rüyalıda söylüyor. Macalası yoksa günlere Şirin çok sene Ay zirek Duymadın altın Atı ne çok bele Kim? Özünü tadırırsan Kadının kılı balayı Sen olup dağlara bağlara Yetmeci başkana Şılama harmana Yetmeci başkana Ay zirek ay zirek Duymadın baltın Tutmuş kaçır olayım Armanda büyük Sarhoşlar Üstünde para Hadi geri çay kola Nikeden in baştala Başlaşan ekildaş Balayı dolma Alışkan ekildaş Düşkün ekildaş Bir gezdim oldu gibi. Yaxşı. Ne vardı olayında Yekaysacan harcasaysın Kadarga düşüp oyunda Kadarga düşüp oyunda Yılların alın zarayı Kuruluşun geçer zara Oyun sekin karasa Arabandık bir öcatan canım Dostlar benim bir gecir ağlay Dostlar benim boyda ağlay Biraz ağlarsan geçir Kalarsın iyi gözün ağlay Ya bundan arı boy doktorga koşun elbay Bir ömür kaldı belayla Bir ömür sonra belayla Boyunu sekin karasan Ya ömür
Ömürlük jarım jatar canımda. Budulda bir jatar canımda. İki yıl ötüp aradan soğukça bak sigarasan dilleri bulay kurudan sözlerini sıçaratan arabamla tez tez gelip varatan dünyada kaldı beraber yüzümde sonları beraber oyun sekin karasali ömürlük jarım jatar canım.